Reka nongere ngo ikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Ize neza ko ahuri ukomeza kugenda ugira ibihe byiza cyane. Hanyuma rero itorero ry'abanyamwuka mu Rwanda ADPR rimaze igihe kinini rivugwamo urunturuntu rwanagejejeho ubuyobozi bukuru bw'igihugu bukurikirana ikibazo cyaryo, hanyuma bagashyiraho inzego nshya. Mu minsi ishize inzego zishinzwe ubugenzacyaha zakoze iperereza kuri bane mu bari abayobozi baryo ku cyaha cyo kujya mu mutwe w'iterabwoba, ndetse kandi bahatwa ibibazo muri Kanama 2020 mu by'ukuri umwe ku wundi. Abayobozi bane rero barimo Revera Karuranga Ephraim wari umuvugizi mukuru w'itorero rya ADPR, Revera Karangwa John wari umuvugizi wungirije, Umuhoza Aurélie ushinzwe imari n'ubutegetsi muri komite iyoboye uyu munsi wa none, na Pasiteri Gatemberezi Muzungu Paul wari umunyamabanga mukuru. Aba rero bimye ingoma muri Gicurasi 2017 ubwo basimburaga biro nyobozi yari iyobowe na Bishop Somana Jean ndetse na Bishop Tom Rwagasana, kugeza rero umwaka ushize ubwo bakurwagaho kubera umwuka mubi wari mu itorero ufitanye isano n'amakosa ashingiye ku miyoborere. Cya bari bakurikiranyweho gikuru muri byose cyari cyo kunyereza umutungo w'itorero, ari nacyo magingo aya ngaya bagikurikiranyweho mu nzego z'ubutabera kuko dosiye yabo yashyikirijwe ubushinjacyaha ku itariki ya 15 Ukwakira 2020. Inyandiko yibazwa igihe yabonye igaragaza ibyo umwe muri bo yabajijwe ubwo yitabaga RIB, ni ukuvuga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ku Kimihurura umwaka ushize. Uwo ni Umuhoza Aurélie ushinzwe umutungo, imari n'imishinga muri komite y'inzibacyuho yashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mu gihugu cy'u Rwanda. Yakozweho rero iperereza ku byaha 7 birimo icyo gukoresha ibikangisho, kwiha bubasha ku mirimo itari yawe, gufata icyemezo gishingiye ku itonesha, ubucuti, urwango, ikimenyane cyangwa se icyene wabo, kunyereza umutungo, gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko ndetse no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Ni iperereza rishingiye ku bikorwa we na bagenzi be bivugwa ko bakoze ibigize ibyaha mu bihe bitandukanye guhera mu mwaka wa 2018, imyaka 2 hafi 3 irashize. Aho nko ku cyaha cyo gukoresha ibikangisho gishingiye ku gutera ubwoba, umugenzuzi wakoze raporo ku mikoreshereze y'umutungo w'itorero muri 2019. Iryo genzura ryakozwe kuva ku itariki ya 10 kugera ku itariki ya 20 Ukuboza 2019, aho ngo raporo y'uwo mugenzuzi yarimo ibyaha uyu mugore yakoze, maze akamutera ubwoba ko mu gihe atahindura byazamugiraho ingaruka. Bivuga ko mu bisobanuro uyu mugore yatanze mu nzego zibishinzwe yatsembye akavuga ko nta muntu yigeze ashyiraho ibikangisho, ko n'abagenzuzi 2 birukanwe mu mirimo yabo muri iryo torero atigeze abangira kuyisubiramo, ahubwo ko icyo gihe basibye uwari umuyobozi rero mukuru w'itorero. Umuhoza yarezwe rero kandi kuba ari mu bayobozi muri itorero bashyizeho ikompanyi irinda umutekano w'ibikorwa bya ADPR n'ibyo mu ngo zabo, hanyuma hakorwa ipiganwa yatsinzwe yitwa EASCO, akaba rero ariyo ihabwa isoko, naho HISEC yari yatsinze mu by'ukuri ntirihabwe, yanandika ibaza uburenganzira bwayo ntisubizwe. Bivuga ko rero uyu mugore inshuro nyinshi cyane yagiye yumvikanisha ko nta hahuriye n'amasoko n'amasezerano ajyanye n'iryo soko. Naho ku bijyanye n'icyaha cy'iterabwoba mu Kwakira 2018, Umuhoza Aurélie yagiye mu Butaliyani mu butumwa bw'akazi. Icyo gihe ngo yari agiye kuganira ku masezerano ADPR yagombaga kugirana n'ikigo cyo muri iki gihugu cyitwa DM Broadcast, cyagombaga rero kwiha ibikoresho bya radio, Life Radio na televiziyo iri mu mishinga itekerezwaho mu gihe kiri imbere. Urwo rugendo rero ngo rwari rugamije kuganira kuko itorero ngo ryari ryananiwe kwishyura urwo ruganda. Icyo gihe ngo Revera Karuranga Ephraim wari umuvugizi w'iri torero yamusabye ko rero bahurira mu Bubiligi mu gikorwa cya gishumba cyo gusengera abapasiteri 2 barimo uwitwa Mboneko Corneille ndetse na Imana Vincent. Amakuru agera ku gihe avuga ko uwo Mboneko yahunze igihugu ahungira mu Bufaransa, ndetse ko yahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi agakatirwa n'inkiko gacaca mu yahoze ari prefecture ya Cyangugu Rusizi y'ubu uyu munsi wa none. Muri uwo muhango rero w'amasezerano w'amasengesho warangiye Habimana Vincent ahawe inshingano zo guhuza ibikorwa by'itorero mu Bubiligi no mu Bufaransa, mu gihe Mboneko we yasengewe nk'umupasiteri ukorera mu itorero ryo mu Bufaransa ariko ufite inshingano zo kuriyobora no kuvuga itorero ryo mu Bufaransa umunsi ku wundi. Muri uwo muhango kandi wo gusengera abapasiteri bivuga ko hari abandi bantu barimo uwitwa Mukasa Loise ukorana n'umutwe w'iterabwoba RNC ya Kayumba Nyamwasa. Hari amakuru ko rero Umuhoza ngo yicujije kuba yaritabiriye umuhango
kuko ngo igikorwa kirimo abanyarwanda cyangwa se abarwanya igihugu gihesha isura mbi itorero. Muri 2019 kandi ADEPR yashinze ishami muri Kenya mu nkambi y'impunzi y'abanyarwanda barimo bahunze banyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi ndetse n'abanyekongo. Muri nkambi hashinzwemo rero icyumba cy'amasengesho cyiswe ADEPR Prayer Room Umoja gatatu cyaho umugisha n'ubuyobozi bwa ADEPR mu Rwanda. Hari nyuma y'uko itorero rya ADEPR muri Uganda ricitsemo ibice, mu by'ukuri abataremeye kuyoboka RNC bagatotezwa, bamwe bagafungwa, abandi bagashaka uko bagaruka mu Rwanda igitaraganya. Abo muri Kenya rero, aho muri Kenya abashaka rero abayoboke muri RNC berekejeyo amaso. Rev Karuranga Ephraim yanditse ibaruwa yemerera ubufatanye abashinze iri shami muri Kenya mu gihe ngo bari bafite indi migambi ihishe inyuma. Bivuga ko rero Muhoza nawe ngo yarashyigikiye ko ubwo bufatanye bubaho. Amakuru agera ku gihe ifite nuko icyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba ubushinjacyaha ngo butakibakurikiranyweho kuko nta bimenyetso bifatika byari bihari kandi amategeko akaba abiteganya. Hari umwe mu baganiriye n'igihe.com wavuze ko bishoboka ko abayobozi batari bafite amakuru ahagije ku bikorwa by'abo bantu bagiye rero kwimikwa mu Bubiligi n'abo muri Kenya. Abakurikiranira hafi ibibera muri ADEPR itorero ry'abanyamwuka bakunze kuvuga ko iri torero ryanagenze biguru ntege mu gikorwa cyo gutangiza itorero mu bihugu birimo Mozambique na Afurika y'Epfo kubera batavuga rumwe na leta mu by'ukuri bahabarizwa. Urugero rwa hafi ni urwo muri Werurwe na 18 ubwo Pastor Zigirinshuti Michel wari ukuriye ivugabutumwa n'amahugurwa yerekezaga mu giterane cy'itorero Fullness of God International Ministries ifatanyije na Paran Pentecostal Church Ministry muri Afurika y'Epfo. Mu by'ukuri kubwiriza n'urugendo rwavuzweho byinshi cyane, ariko ADEPR iza gutangaza ko ikosa yakoze ari ukujya mu ivugabutumwa atayimenyesheje, nyamara we akavuga ko yanditse abimenyesha ubuyobozi nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Ngibyo rero ni byinshi cyane umuntu yavuga kuri itorero ry'abanyamwuka rya ADEPR, ibikomeza kugenda birivugwamo. Ubuyobozi bwagiye uyu munsi ejo buvuyeho, ibibazo bishingiye ku ikoreshwa nabi ry'amafaranga, umutungo w'iri torero muri rusange ni byinshi cyane, none bikaba bigeze noneho bivuga ko mu by'ukuri bashobora kuba bafite umufatanye n'ababarizwa mu mitwe y'iterabwoba cyangwa se mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Bavuga ko ari ikintu gikomeye cyane. Abasenga bamugani mukomeze musenge, mu by'ukuri musasa gasambi musengera itorero ry'abanyamwuka. Muri Uganda uyu munsi haratangira gahunda yo gukingira abanyagihugu icyorezo cya COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima yakiriye mu mpera z'icyumweru gishize icyiciro cya kabiri cy'inkingo zabonetse binyuze muri gahunda y'umuryango w'abibumbye wo gufasha ibihugu kubona inkingo z'iki cyorezo yiswe COVAX. Uganda izabona inkingo zigera kuri 3,500,000. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi. Icyiciro cya kabiri cy'inkingo 100,000 zari zigeze mu gihugu nizo leta y'Ubuhinde yageneye igihugu cya Uganda, akaba zongereye ku zindi zisaga 860 zagejejwe mu gihugu ku munsi wa gatanu zo muri gahunda y'umuryango w'abibumbye wo gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kubona izi nkingo z'icyorezo cya COVID-19. Ukurikije Minisitiri ushinzwe amagara y'abantu mu gihugu Dr. Jane Ruth Acheng, gukingira abanyagihugu bigiye guhita bitangira bahereye ku bantu bakora akazi kagendanye n'iby'ubuzima bose n'abandi basanzwe bafasha muri ako kazi, abakora mu nzego zishinzwe umutekano, abarimo b'amashuri, abanyamakuru hamwe n'abantu barengeje imyaka 50 bafite indwara zidakira. Minisitiri Ruth Acheng yadutangarije impamvu abakora akazi k'ubuvuzi ari bo bazatangirirwaho muri gahunda yo gukingira COVID-19. This is because they are at the front line in the response to the COVID-19 pandemic and are vulnerable to Ati tuzahera ku bakozi b'iby'ubuzima kubera yuko ari bo bari ku isonga mu rugamba rwo kurwanya iki cyorezo bavura abanduye, bivuze ko bashobora kwandura igihe icyo ari cyo cyose bakora akazi kabo. Kandi ukurikije imibare y'abanduye mu gihugu 892 muri bo ni abakora mu bigendanye n'iby'ubuzima, kandi muri abo 9 bahitanywe n'icyo cyorezo. Kandi nanone kubakingira bizabatera imbaraga zo kwiyongera gukora akazi ko kuvura abandi kuko bazaba bafite uburinzi, bivuze ko bazaba batagishobora kwanduza n'abandi bantu basanzwe bavura. Minisitiri yanavuze ko bamaze gutoza abakozi b'iby'ubuzima muri buri ntara bazatanga izi nkingo zizatangirwa ku mavuriro ya leta yose, kandi yuko abazakingirwa b'abanyagihugu bose bazasabwa kubanza kwerekana indangamuntu zabo mbere yuko bakingirwa, kandi abanyamahanga bo bakerekana ibitabo byabo by'inzira.
Yanavuze ko igisirikare n'igipolisi byateguye gahunda yo kurinda izi nkingo kuva mu bubiko bwazo kugera aho zizatangirwa kuzirinda abajura. Nyamara hari abanya-Uganda bamwe bavuga ko batazemera gukingirwa icyorezo cya COVID-19 bavuga ko batizeye neza ko uru rukingo rutazagira ingaruka ku buzima bwabo, nk'uyu utashatse ko amazina ye amenyekana. Hari ibintu byinshi bije biba mu gihugu cyacu biturutse hanze, bazana imiti za vaccine zivuye hanze. Example cyangwa se cyo kureberaho cyabaye Kenya, batera abana imiti mu mashuri bararwara. Naha mu Uganda twagize ikibazo mu myaka ishize, abana barwarira mu mashuri tukabireba bikadushobera, badutera imiti tumenye niki biturutse he, babikora muki, ntabwo tukizera imiti batuzanira. Niyo mpamvu numva njyewe ntabishikira kuntera iyo miti, ntabwo mbyizeye. Nanone umwaka urashize abantu barwaye COVID, yes irahari, turabyemera ko ihari, ariko ndirinze nkurikirana SOPs baduhaye cyangwa se amategeko bashizeho, nzayakomeza. Ariko numva ngiye ntabishikira ibyo kuntera umuti wa COVID. Ariko abafite impungenge kuri izi nkingo za COVID-19 nk'uyu minisitiri yabahumurije agira ati, Now regarding vaccine hesitancy, the whole world is aware. Ati kuri abo batizeye izi nkingo, isi yose izi ko hari ibihuha bitandukanye byahoze bivugwa ku nkingo zose. Ubu si ubwa mbere bibaye. Gukingira kuzahera ku bakozi b'iby'ubuzima, kandi mu rwego rwo kurushaho kwemeza ko izi nkingo zizewe zidafite ikibazo ku buzima, njye ubwanjye nka minisitiri ushinzwe amagara y'abantu ndi umwe mu bazabanza gukingirwa kimwe n'abandi bakozi ba leta bakuru. Ni ngombwa abaturage guhindura imyumvire yabo bakamenya ko izi nkingo zitaje kubagirira nabi, ahubwo ko ari zo kubarinda. To note that the vaccine is here to protect them, not to harm them. Ibikorwa byo gukingira biraza gutangizwa ku mugaragaro uno munsi, ariko gutanga inkingo muri rusange bizatangira ejo bundi ku itariki 10. Ukurikije Minisitiri Ruth Aceng, Minisiteri ishinzwe amagara iteganya gukingira abantu bangana na 49.6% bangana na hafi miliyoni 30 z'abanyagihugu mu cyiciro cya mbere. Miliyoni zisaga gato enye akaba arizo zizakira inkingo muri buri cyiciro. Kandi umushinga w'umuryango w'abibumbye wa COVAX akaba wariyemeje guha Uganda inkingo 3,552,000 zizatangwa kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Icyorezo cya COVID-19 kirimo kugenda kigabanyuka mu gihugu ukurikije imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu umunsi ku wundi, ku buryo hatakigaragara abantu banduye barenze kuri 30 ku munsi, bitandukanye no mu mpera z'umwaka ushize ubwo habonekaga ababarirwa amajana bandura icyo cyorezo buri munsi.